Ćao, zdravo. Pozdrav. Tanja me Hrvoje, veseli. drago mi je. To me veseli. Hvala, da ste se odzvala povabilu. Hvala lijepo na pozivu. Meni se je zdelo brez veze, da bi tak dan preživeli v pisarni, tako da predlagam, da gremo mogoče kar v park, če vam je okej. Može, dogovoreno. Hrvoje, povej mi, kako dolgo si že v Bruslju? Ja sam tu stigao u 2. mjesecu ove godine i sam dobio priliku za posao ovdje kao predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije u Briselu gdje imamo svoj ured. In zakaj konkretno si zadolžen? Kaj je tvoja funkcija? Moja funkcija je, znači, predstavljam županiju pred europskim institucijama, zatim organiziram razne konferencije, u stvari lobiram za županiju i za partnerstva u projektima u kojima sudjelujemo. Če se ne motim, je danes tvoj drugi dan u službi. Točno drugi, odnosno prvi, znači friško sam došao u Brisel prošli tjedan. Jučer je bio prvi dan koji je orijentacijski program. Radit ću u DG Enlargementu, ajmo reći ekvivalent ministarstva proširenja unutar komisije koja je ekvivalent vlade EU. A ono što ćemo mi raditi su infrastrukturni projekti u energetici, energetskoj učinkovitosti, okolišu, transportu, razvoju privatnog sektora i razvoju društvenog sektora. Tudi našima sogovornikoma je pridružitev Hrvaške evropski družini prinesla nove priložnosti, nove izzive. In kaj ima evropsko državljanstvo pravzaprav pomeni? Pa po meni je to državljanstvo bez granica. Prvo, ono što mi pada na pamet, znači prelazak granice saosobno i naravno to je sve za hrvatske državljane olakšanje. Suodlučujemo o pitanjima koja i da nismo članovi bi se i onako ticala Hrvatske. Znači dobili smo mjesto za stolom. Iz različitih aspekta gledano članstvo EU za Hrvatsku je apsolutno pozitivna stvar. Bo Bruselj tisti, ki bo povezal recimo Zagreb in Ljubljano, da bojo bolj složno delovali tudi v prihodnje? Mislim da se dobro slažemo dok ne pričamo o politici, ali ne, šalu na stranu. Pa da, kao što je sad primjer, znači mislim da u Europskom parlamentu postoji zajedničko slovensko-hrvatski ručak. Res je, slovensko-hrvaška prijateljska druženja imajo glavnega krivca, Klemna. Vprašali smo ga, kaj slednja njemu osebno pomenijo. Meni se zdi, da je Evropska unija dokaz, da se kljub temu, da so narodi, ki sodelujemo v Evropski uniji, zelo različni med seboj, da imamo zelo veliko različnih kultur, zgodovine, da imamo jezike čist drugačne, da lahko kljub temu sodelujemo. Se pravi, če želimo in če se osredotočimo na to, kar nas povezuje, potem lahko nekaj skupaj dosežemo, ker je veliko več, če gre vsak sam po svoje. In kar se tiče Slovencov pa Hrvatov, imamo tudi veliko problemov na mejah, imamo probleme z bankami in tako naprej, ampak take probleme imajo tudi drugi narodi. In mi, če bomo skupaj delali, lahko veliko več dosežemo, ker imamo tudi veliko stvari skupnih. Recimo to, da imamo skupno zgodovino, da ne rabimo prevajalcev, ko se pogovarjamo, da imamo zelo podoben pogled na to, kakšna naj bo Evropska unija v prihodnosti. In to bo zdaj še veliko bolj pomembno, ker če hočemo recimo Berlinu ali pa Parizu ali pa Severni Evropi na primer razložiti, kako se nam zdi, da bi bilo potrebno, da se Evropa razvija, lahko veliko več dosežemo, pa lahko veliko bolj močno to povemo, če delamo Hrvati, Slovenci, pa še drugi narodi, ki podobno mislimo skupaj. 1. julij, nedvomno zelo pomemben dan za hrvaške državljane. Velika so pričakovanja, prav tako so veliki strahovi. Ampak tako kot vse države članice, bo tudi Hrvaška pomembno pripomogla v ta evropski mozaik. Osim što smo domovina kravate, što smo već doprinijeli bez članstva i to već odavno, znači u više aspekta, znači prirodnom, kulturnom, povijesnom, ja se nadam i ekonomskom, a i u sklopu nekakvog generalnog brenda EU. Pa sad je samo na redu pridružavanje svih tih pravila i rad na projektima. Nama su znači potrebni sad pravi projekti koji će nam donijeti nekakav razvoj. Ja mislim da bi bio, što se toga tiče, pravi početak gradnja Pelješkog mosta, a budući da je kolega iz Dubrovnika ovdje, evo, to mislim da je bio prvi pravi korak i kojom bi Europska unija pokazala dobru volju i prema Hrvatskoj u smislu iskorištavanja europskih fondova. S pomočjo dobre volje smo Slovenci kot dober mentor svojo vlogo dobro odigrali, še dodajata Davor in Hrvoje. In še preden smo se poslovili, smo pomislili,
Povezani kot še nikoli prej, ali bolje rečeno, kot že dolgo ne. Hvala vama, Tanja. Hvala puno. Lijepi pozdrav. Lijepo. I pozdrav gledateljima u Sloveniji.